Dereva alikuwa anaenda mwendo wa kasi na wakamkanya, na walipopika njia ya kuingia Kitui ili waweze kupelekwa kwa makwao, walikuwa wamebakisha kilomita kama 3 wapike kwao waweze kuwashukisha. Dereva na probox walikuwa wanakimbizana, wanaenda mwendo wa kasi, na kulingana na waathiriwa na vile mimi mwenyewe leo nimeenda kwa accident, niliona ngari ilikuwa imeenda mwendo wa kasi, na ni kama ngari ilikuwa na overtake the probox, na ndio ikaweza dereva akashindwa kudhibiti ile ngari za Makria ama niza lishatu. Sasa hivi tunaongea ni watu 13 wametuacha. Wale wamebaki wengi wao wako kwa hali ya mahututi. Hiyo ngari ilikuwa inapotana na ingine nyuma. Sasa wakati huo dereva alikuwa anabeba, alikuwa anajaribu kuwapate ingine, sijui ni nini kilifanyika. Akakuja kama anataka kukonga ingine, akapika ngari katoka kando. Kutoka kando kujitisha kwa barabara. Sasa nilianguka. Mali mimi nilisikia nikiwa huko nje, kila mtu ajua pale yake. Siwezi kuambia vizuri kwa ngali kulikuwa watu kama ngapi, lakini ilikuwa watu kama 20 hivi. Ndio mahali tulikuwa tumetoka, tulikuwa wale wa mwisho. Sasa watu wa mwisho kama tuko chali, huwezi acha wengine huko, watafuta wenye waenda. Tukaona ili tuingie kwa ngali tusimame kiasi, ngali iende polepole tufike nyumbani.